fia fia ya Yehova o ia o le papa o lo tato o lo tanga e whaava vaulava ia tato o atu i ona luma ma le vinga ia tato avatu i le atua mamalu o vavenga ia tau atu ia i folela lo langi uma i le atua o atu maua ngongoro mai le sami mala au ia tau fai pati o le atua e sili sili mapaia o ilona ao o mea loloto mata uti alona poto o le sami lonoto mao o le langi solo mata matangi e fa se imana va mai ole ola o ile atua ia i folela lola ni uma ile atua o atua sami mala au ia tau fai pati e vavu pulaina e iova o e wa tau aso e fatu saoina o e ua whano e alofa o ia malea mi o tonu ia i folela lola mi uma i le atua o atu maunga ngongolo mai le sami mala au ia tau fai pati Thank you, Jesus. Sfulu fitu minute te ailei tu lai fitu nei vaenga o le fiafi. Tau tua mle unanga Global Kingdom TV channel. A wina tu sa watu tono al tātou ofisa tu tonu I au kilangi nei. Ma lo le soifua manuia, ma lo fo I le tau ata I tātou a inga ilungo penga te whailangi. Fa pe fo I le pa ia ma le mamalu o Samoa I le whenga iai 𝚘𝚘𝚎𝚘𝚝. Love singa whenga iai I le nei fo I aso. Fa o le masina lon sfulma lua o le tatou fo launga ma tatou au nanga I le atua mlon fina ngalo mo le atu le wha malo
i latou uma lava no seu fo i tute ma faiva le nei aso ma lo le ngālu lue ma lo fo i le ono sai ma lo fo i le wha pale pale i so se faiva lo filima mai se o so se vala awinga ma so o se faiva o lo tau ngālu lue ai ma lo i le tua leo tātou mapu mai tute ma faiva le nei aso wha amanuina le suafa o le tua e whatalo wha atu i le a ingo le tala leilungo penga te whailangi, so o se tūlangi, so o se vaenga o le nei lalo langi o lo e whaafunga mai mō mai ai, e toe o whalofa ma whaatalo whaatu le tautua ma le unanga le Global Kingdom TV, i le tātou a inga i le nei vaenga o le fiafi, le lava seisi swafa, pe o le whaatunga sa tātou whaalongolongo le fiafi, e sili atu le swafa o lo tātou tupu sili o Yesu Keriso, e ifo ai tangata uma, e to tutuli ai o tuli vai uma, e tau e laulau whaiva uma, e pātili mai tangata, e ifo ai tangata o la uma, le suafa o lo tātou o lii, le suafa o lo tātou o tua, o le pele ia te oe malau whanangalo. Whatalo whātu fo i wō mapaanga, tātou au nanga i lungo penga te whailangi, mas fo i o le tātou YouTube channel, o le tātou Facebook Live, ma le tātou website, o lo angai atua le tātou nanga le tele asu, ma lo le soifua muia, whatalo whatu hoi, au auna, pa ia le atua, la le tala lei, i o tau whale tua, ma o tau tausi e mai se foi, o le au whai ngā luenga, ta māmtina ma tua, tōpulanga tamunteini, o le malo le li, malo le soifua muia, e whatalo whatu hoi le nea fiafi, ma le wha malo i tātou sponsors, o lo o langulanguina hoi le nei au nanga, whatalo whatu hoi le sunga le lipule a tātou major sponsor, le UP Group Money Transfer, sunga i le fionga ia matale ma whatua ia tau susulu i le neiva engo le fiafi ma lo tau atai ma lo fo le ngā lulue ma lo fo i le tau tua i le tua ma lo fina ngā e ala i le au nanga i tangata whatalo whatu po le neiva engo le fiafi i tātou Prince of Peace tātou e kalisia i takanini sunga le whawhiangainga i ati lau le lei ma le fitua i awa i loki rifi mo le langolangoina fo i o tātou au nanga i lewa yaso ma lewa yaso le nā malaina tautua ma leo nanga le tātou Ministry of Reconciliation for Everyone le leinga mo tangata umalawa tautua ma leo nanga a le au le tua sunga i le whaifi au suisala a vai mai Brisbane i Australia ia o lo tau langolango mai fo i ala i le nei misiona ma le whaatala leina vi ia le li, e le mwhaion whangaluina, le au nanga tātou suburb kitchen, le tamaitai au o ia una vautoa, whaafatai tele la au tau langolango, ma la au tau sosoani, i o mwhai e fōi o na awina tu sa o atu le upua le tua i lungo penga te kailangi, i to tonu o moota malawa, mai se o so stangata sa moa o lo whaafonga, ma mauaina le tātou au nanga, patalo whaatu fōi, tātou Serve with Love Catering, tamaitai pule i Fuilima, ma le uso au auna sunga le pule i Luka Pisone, ma le tātou au nanga le nai manu reua, ma lo ngā lulue, ma lo foi le tautua i le tua malon whingalo, ma lo tautua tunu. E le mwhai foi on whangaloina le tautua ma le unanga le tātou Alia Tours, sunga le whawhengainga i Timothy Williams, ma le tātou au nanga le Alia Tours, a wale keita inga o tātou malanga mo Israelu po le nupa ia le lau ele o le folanga ma lo whaftai lau tau lango ma lau tau fo i misiona a wā le ngā luenga le tua ma lo soifo manuia whapea fo i ia le uso au auna le sunga le lia o ia 𝗗𝗜𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏 ma le au nanga le tātou Manai Broadcasting Network o lo latou lango ina fo i le tātou misiona o le whasoo, pulea, ma ia whapena o na fola le tala le lei, po o le finangalo le tua whaftai, e whaftai atu fo isha mātou e kalisia, e loftu noa i manu reua, mo le ngā luenga le lei, o le
langolangoina o le tātou TV awa le finangalo le tua whaftai. Ia, le wanga ia tuwoi tātou whamalol nei vaenga o le fiafi whatalo whatuai o mpaanga i lunga upenga tawhailangi le tino keriso i leo paia ma leo whatuatua whatalo whatu le nei vaenga o le fiafi le uso au au nei a whafawina tanielu ma futa mai papa toi toi ma lol soi fuamuia ma lo foi le ngā lulue le nei aso whaftai le ma futa mai whatalo whatu foi se uso ia Ellen ma futa mai Sydney, Australia ma lol soi fuamuia alofa tele atu mo le uso male ainga ma lo foi le ngā lulue patalo fatu foi nei vaenga le fiafi le uso au auna le tangata o le tua sunga i whawhengainga sunga i whaiaonga ia le uso ia 𝚟𝚑𝚎𝚅 malfatoia tanya mafuta mai foi Sydney, Australia ia i le lau ile ele o lo nopia iai mangalu le ile tumlon finangalo ma lo le soifomuia fape foi ia le uso i le tala le lei le uso pele i le li le au auna le tua sunga le lifo mai ia 𝚘𝚘𝚎 mafuta mai foi nei vaenga le fiafi fatalo fatu i le west o mai le sunga le lifo mai o mai le tau ina ia tau ia faima sumai taeva ia fasoa i le lei o le tua alofa tele atu mo le uso ma le ainga le wanga ia tu tātou whamalo au wheningalo ia o tātou whamnatu masani al tātou nanga tautua nalo saunga le mu le wanga ia tu i mauta malawa si o tātou ainga ia tautua nalo saunga le mu whau tauta i lunga o le ala me sfoi whafoina o lo sa siaki ina o lo sa o le tūlanga sawa whatulanga ina i lunga o le wala e maise ia o whailoilo matulanga umalava a wale saunga le mua i tātou maise le taimi alu ise mai ai malo maota malo lawa ia se iwa aile leil pito i tua i na yalo manai whanau a walo latou saunga le mu mai al tātou whatunga lea ia on tātou anga i foile le tātou Manai o le Manava o Galuega e tātou te manu malo lava ono Iesu Keriso o ia o tātou tai au o lo tātou tau le tau o whatasi maia e leila se mea tātou te toi lalo ai mo tātou whaia ina ai le anga lea tātou te tau ma Iesu Keriso. We are not be defeated anymore because Jesus Christ, God's only Son, fights the battle and He won. We are not be defeated. Atalo whātu hoi nisi o le maua atu le waaile nei vaenga o le fiafi le tātou ainga i lunga o penga tawhailangi ma lol sei whomuia whatalo whātu le swafo Iesu wa e au le lei ai ma e la le lei ai. When you fight using the sword of the Spirit, every stronghold must come down. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Mai tātou Manai o le Manava o Galuega nei vaenga o le fiafi whaamalosi Galuega le lei. Mai al tātou whatunga lea on tātou angai le tātou Manai o le Manava o Galuega. Ia aweto e luese mal tātou mawhutanga nei vaenga o le fiafi. A shea tātou pokalami le wanga iatun tātou Manai o le Manava o Galuega. Mato te leto e fire inai Yesu Keriso ole alo le tua tau le taua ole manu malo Mato te leto e fire inai 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 Yesu Keriso ole alo le tua tau le taua ole manu malo Mato te leto e fire inai Atalo whātua i lausa au auna le sunga ia taifu mafuta mai fo nei vaenga o le fiafi ma lo le soifua muia sumai taeva le vaenga o le fiafi Ile mana ole tua pe a e tau Ile pelu ole nganga Olo
no ai mata utia ile mana ole tua e tau ile pelu ole nganga olo maua lunga ele betia. Aleluia, aleluia. Lua suma le 1 minuta te ai leitu lai fitu i le nei vaenga o le afiafi. Toi o whalofa traisi o tātou ainga leua pale mai tātou nanga le nei vaenga o le afiafi ma lo le soifu. Nuia naua i sila mai lunga o tātou screen o lo iai tātou au tu o le nei afiafi. Wha malosi inga luenga le lei. O le tātou Manai na o le Manava o Galuega ia lea foi te sila mai le tātou tusi faitau na o iai tusi o lona mataupu ia ma foi upu o loo angai atu ai le tātou o unanga le vaenga o le fiafi ia whaamauru o lau fuspau ia ma whalongolongo le upu o le atua pe on tātou iai whamalosi Galuega le lei leo le au faitauina fai upu le sfulu maltasi anga i le sfulu male wha ona tātou whaasoa ai lea ma tātou tufa a mai sau komeni, mai sau whaasoa o le upu ale atua e sosia lona tamau ainga e te au mai a watu ia ona avatu fo i lea o se whaamalosi au o se whaalai au mo i tātou umalawa whatalo whaatoi le tamaitai a ao ia una wau toa ia o le tamaita i pule leo le tātou tautua ma le unanga al tātou 𝚟𝚒𝚍𝚎 o lo langolangoina fo i nei misiona ma lo se fo nuia fai e sau fa moi aso fa nau fa poiponga o le alava le toinga event mafutanga ainga na o mia ia le keita ia o lo iai le tātou unanga al tātou 𝚟𝚒𝚍𝚎 ma le tamaita ia o ia una wautoa whape fo le tātou Serve with Love catering i manureua ia sunga le pule ia luka male tofine ia fulima ha malosi Galuega lei mai le upu ale tua mo tātou nei vaenga o le fiafi a wale lo fatu no le tua wa au mai ai le o la tanga ua faalia mai le i tangata umalava o loo o mai ai a te tātou ia tātou te a ese ma le faale matau a toa matu ina nau faale lalolangi a ia tātou no nofo ma le faauta ma le ami o tonu a toa ma le ami o atua i le nei o langa o faatali atu i le faatua tuanga e manuia ai o le faalia lea o le pupula o le atua silisili o lo tātou faola o Iesu Keriso lea o le na fua ina mai o ia e ia mo i tātou e tongi ola i tātou ai le soli tu la fono malawa ma ia faa mamaina mai e ia e fai mona o lona lava nuu e ma ele ngā i Galuega le lei. Whamanuia mai le tua i le whaitawina o lana fionga pa ia nei vaenga o le fiafi i le tātou tus whaitauna o le titolo mta upo e lua a o lona whai upo e sefulu maltasi i le sefulu male wha o le alau tātou i ai le nei a fiafi e peon tātou whaso i le aso nafi wha maoni lo whaiva le aua tātou i ai fo i le nei a fiafi wha maa losi Galuega le lei aua e te fiu e te whai mea le lei e te au auna i le atua e te anga le leia i se tangata o to tono lo fale whai Galuega o so se mea e te anga i ai aua tātou te fiu e whai Galuega le lei mai lo tātou Manai lei vaenga o le fiafi wha ma losi i Galuega le lei o i le aua toi au mai ai upu ale apostolo i le tangata o Tito ina ia apo ai atu ma o atu tangata ese i le ola e tatau ona
o laina le tangata whātua. Mai lei o upo le apostolo Paulo i le tangata leo Tito. A oi, ia e tautala atu i me tusa ma le mta upu e ola ai. Bi ia le li. E pei e fōlinga mai o se whātonunga lewa au mai ina ia whapena ona tautala atu i mea e tusa ma le mata upu e ola ai. Whai meila i o le a fionga le tua. Whai atu i toe ina ia mataala i la tau. E te sila i le mta upu le lua o le tusi a le tangata le o Tito. O loo vai ina mai ai tu a inga tangata ese o loo apua i mai ai le fionga le tua e tatau ona tautala tu ai le tangata o le tua. Lea lau tatou whaitau nei e fiafi. Lea ua mua mai toe ina. Whai maila i o le fionga le tua Tito. A o oi. Ia e tautala atu i me tusa ma le mata upo e olai. Ma whai atu i toe ina ia mataala i la tou. O le vaenga mua lea o le ao onga, po le apua inga, lea ua whai atu i tangata o Tito. Ina ia o ai toe ina i totonu o le kalesia. Lono winga o toe ina ia mataala i la tou. E mana o mia le iai o le tatalo, iai o le mafutanga ma le tua, iai ma le taimi e whaitau e le upo le tua, o vaenga uma ia e tatau, ona savalia e toe ina. Ina ia mataala i la tou, le anga o lea o loo anga i mai fili. Maila i o le apopua inga, e le ngata whaiatu i toe ina ia mataala i la tou. A ia whaatoe ina. Vi ia le li. Olono winga e mai tau mai, pe e fōlinga mai, o le iei toi ina i totonu o le kalesia, a e le i wha matua ina i le upua le atua. E le i matua wha leanganga, e le i tupu wha leanganga. Le lau apua i mai le tangata o le atua, Tito, a o oi. Ia e tautala atu i toe ina i me tusa ma le mata upu e olai. Olono winga e whaisi ma mawhatu o le avenga, o le whaiva, o le tiute ma le mata whaioi o le tangata leo Tito. Leo anga i atu ea. E whai atu i toe ina ia mataala i la tau. Ia wha atoea ina. Ia wha auta. Ia wha maoni le wha tua. Ia wha maoni le alofa. Ma ia wha maoni i le ono sa. I ia le tua. Amene. Aleluia. E le whaingo fia la le. Le ngā luenga le lei o lo tau mawhaili tangata o Tito. E apua ia tuai tangata ese nei to tono le kalesia. Le anga ese uma levo tangata. E ese uma whaatua o tangata. E ese uma le matua whaaleanganga o tangata. A le tātou te whaitau atu le fionga le tua. Le mua mai atu e ina. O ulo a inga. A foi a manuia to tono a inga. Wa manuia le kalesia. Wa manuia le nu. Wa manuia le malo. Manuia le atunu. Manuia so o se si o manga o lo iai lea. O lo iai toe ina. Tai o ulo a inga. Mela i o le apopo inga. Whai atu i toe ina. Ia mataala i la tau. Ia wha toe ina. Ia wha auta. Ia wha maoni i wha tuatua. Lona winga. Wholinga mai. E ma toe ina la eta whao i ton. Ia le li. Whai maia. Ia alo lofa. Male ono sa. Ia le tua. E ese la le matua i tausanga. Ese le matua whaaleanganga. Po le wha matua ina o le tangata i le upua le tua. E mawhai ona o le matua o le soifua o le tangata i le
ono sfulu, lima sfulu, fa sfulu, po le alava le matua o tausanga yo o tangata. Ai e le mawhai ona, wha matua ina i le upu a le tua. Nā le winga tala, e le matua wha le nganga. I ia le tua. Meila i o le apopo inga, tito a o oi. Ia e tau tala atu i me tusa ma le mata upu e olai. Whai atu i toe ina, ia wha atoe ina i lato. A wo oloi le matua o tau sanga, wha atoe ina. Ai leo le matua ai le wha atoe ina. E ia koi ngā mea koe lele tulou le ngangana o wa fitu sfulu tau sanga, pe ono sfulu tau sanga ai o le ngai o inga le tamaititi e sfulu ono tau sanga. O nao spata ita inga, ni ia le li. Maila i o le apopo inga, whai atu i toe ina, ia mataala i lato, ia wha atoe ina, ia wha autauta, ia wha maoni i wha atuatua, male alofa, male ono sai. O vaenga umala ia, e tatauna, wha malosi ei le tangata wha atuatua, i ngā luenga le lei. Amene. A lea e te whaitau atu fo i mta upu lava lea i le amatanga maingo mta upu. O lewa umona apo i atu i toi ina. E whai mailitala la kostolo i atu tito. Ia whapena fo i loo mātutua. Aleluia. Mi ia le li. Maila ia o le apo inga e whai a tito e whai atu i loo mātua ia whapena fo i lato. Ia mio i lato i le a mio tua. No winga e le o a mio tua lo mātua. Langa o le upuna iai tono le thionga le tua. Whai maila ia o le apo inga. Whai atu i lo mātutua tito. Aua ne ia. Wha atua upua i lato. Aua ne i wha apolonga ina i lato i le waina. Ia le li. Ona winga i lo matua ona nāle e tono lotu. Aleluia, vi ia le li. Tito, ia whapena fo i lo matutua. Ia mio i la tau lea mio tua. Aua nei whaatua upua. Aua nei whaapolonga ina i la tau le waina. A ia whai mā o a i mea le lei. Wow. What a favor, matau tia o le favor o lo mātutua. Tina, a ia whai mā o i mea le lei. Aua nei ia, aua nei whaapolonga ina i la tau le waina. Aua nei whaatua upua, ia mio i la tau lea mio tua. Ia le li. E le ngata la le ua, umona apo i mai toi ina, apo i mai lo mātutua. Ale foi wapo i mai tina light. Po tina e le iloa e la toni tani. Mai la io tala le apostolo i a Tito. E whapena foi lo mātutua ina ia lato wao atu i whawhine muli. Lato te alofa atu ia lato tani. Ia alofa atu ia lato whanau. Ia wha uta i lato. Ameni. Nona wingo tina light. Ai. I ia le tua. Whapena. Loo mātutua. A le leila le leinga le pitoilu. Ona mawhai lea ona lato wao atu i whawhine muli i lato te alofa atu ia lato tani. I ia le li. Ia alofa atu ia lato whanau. Ma ia whaauta i lato. Amen. Ole Manai ia o le apupua inga nei ina. Ina ia mawhai ona. Ole upuna ina ole ia le ngā o ia. Ia tausi le lei o lato ai. Ia anga le lei. Ia usi tai. Ia lato tani. Ina nei upu le anga ina.
le afionga ale atua. Wai vai le matango fio le mua ato ina lo matutua ale leila lo matutua o na lato walea o na lato wa atu le I fafine muli lato te alo lofa atu ya lato tani alo lofa atu ya lato whanau ia iloa I lato ona whautauta ina ia lenga o ia tausi le leo lato ainga ia anga le lei ia usi ta yatu ya lato lavatani ma ia whapena ona aua nei upu le angaina le fionga ale atua ua uma ona aoa o ina ai I lato. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. So ina lo matua teine muli po tinala iti. Mai la ia le fionga le tua. Tito. Ia whapea foi ona apopo I atu I taulelea. Amen. Ai sila leila maltotoa I le fionga le tua. O le au mai ia te I tātou I tua I ngā tangata. O the group age. Lea wa au mai ai apoapoa I atu I toe ina. Apoapoa I atu I loo mātutua. Apoapoa I atu I whawhine muli. Ma apoapoa I atu I whia. I taulelea. Mai la o la fionga le tua. Tito. Ia whapea fo'i ona apoapoa I atu I taulelea. Ia whaauta I latou. Ai au mai le whaataita inga I ufai mai le fionga le tua. E whai o tito ma. E whai o tito ma wha o ao. O ngā luenga le lei umalawa. Ma ia o atu I le mata upu ma le wha maoni. Amene. Ma le wha atoe ina. Ma le upu ola ai. Praise the Lord. Hallelujah. Ia avea o tito. Ma wha o ao o ngā luenga le lei umalawa. Ia o ao I mata upu ma le wha maoni. Ma le wha atoe ina. Ma le upu ola ai. Ina ia le matau le angaina. Oi. Ina ia le matau le angaina I la tau oi. Tau le lea. Ina ia wha utauta I la tau. Ia wha atoe ina. Ina ia wha maina ai o le te mai. Ina ua le maua ia se mea le anga tala ne ai ia te I. O tau. Tau ai le matango fio le upu le tua. It's in the word. O lo tu tonu le upu le tua. Se mea ina le lei o se tamaititi o se taule le ai whai mawha o ao. Se tangata matua I le fionga le tua. Tangata u wha matua ina I le upu le tua. Wo o le matua wha le anganga. Ia a vea oe mawha o ao o ngā luenga le lei I mea umalawa. Amene. Ma ia o atu I lea, I le mata upu, e ola ai, ma le wha maoni, ma le wha atoe ina. I ia le tua ina ia, le mata u leanga ina, mata ngofie. O le ale le wha moi, o le ale sini o le apopo inga. Ina ia wha maina ai o le te mai. Ina ua le maua e ia, se mea leanga e tala ne ai ate o tau. O la fionga na le tua. Amene. Vi ia le li. Le ala ua uma le tuo to ina lo matutua teine muli tau le lea. Fai maila ia o le apopo inga o le fionga le tua ia tito. I whapena fo I polonga. Amene. Hallelujah. Ia usi ta I la tau yo la tau lava matai. Ia lato tau mawhai o na whaafia I mea umalawa. Aua ne I wha tau upu I ai I eleli. What a great example. Amene. Aua ne I lato ngā oi. A ia wha lia I lato o lato wha maoni ya. Faithful people. Amen. Honesty.
I ia le tua. Ina ia vi ia I mea lava talu o I lātou le mata upua le atua lātou te whaola I ia le li. Praise the Lord. Le lawa o mai le tua ingo polonga a o oe tito. Apo ai atu I polonga I ausu stai o lātou lava matai. Ma ia lātou tau ma whai o nā whaafia iai mea lava. E leo le whaafia la fo lele ono se wai manao I se mea. A o le whaafia ono lo wava o le mi ngau o le usiusi tai. Aua nei whaatau upu iai, aua nei e tali se upu alo matai. Mai lai o le whaiunga o le apopua inga, aua le ngā oi. Amen. Aua nei lātou ngā oi, a ia whaalia I lātou a lātou whaamaoni ia. Matua I whaamaoni lau tau whaiva. Ina ia vi ia ai le tua I mea lava. Wa o ia o le na whaola ia te outou. Tātou wā ngai mai lole I nei whai upu leo wa tō whaina mo tātou nei e fiafi. Lea sa o whai tau ina atu I le amtanga o tātou manai. I le whai upu na esfulu ma le tasi. Whai upu na esfulu ma tasi. O lo whaalia mai ai. Le alofa tu no le tua. Lea ua whaolaina ai le tangata. Amene. Le ola tanga. Le whaola tanga. The saving grace of God. Mai le ia upo le fionga le tua. Awa le alofa tu no le tua. Ua au mai ai le ola tanga. Amene. Le ai lava seisi mea na au mai ai le whaola tanga ia te tātou. Ona o le alofa tu no o le tua. Amen. Ua whaalia mai lea I tangata lava. Tangata angasala, tangata amiotonu. O le alava le tua inga tangata. Awa o le alofa tu no o le tua. Ua au mai ai leo la tanga. Ua whaalia mai lea I tangata lava. Oloa. Oloa o mai ai a tei tātou. Ia tātou. Te a ese ma le wha le matau a toa matu ina nau malava wha le lalulangi. Amen. Di ia le tua a ia tātou no nofo ma le wha au tauta. A ia tātou no nofo ma le ami o tonu. A ia tātou no nofo ma le ami o atua I le nei o langa. Mai la ia whai upu na sifuru ma le tolu. I think o le ki verse lea o le tā upu lea. That is the blessed hope of any believer on the face of this earth. O le wha moe ola lea. O so se tangata wha atua o lo I lunga o le neifu ngai le eli. Mai leo le whai upu na sifuru ma le tolu. A wao lea. Wha tali atu I lātou lava I lea. Wha tuanga e manui ai. O le ale wha tuanga. O le whaalia mai leo lea. O le pupula o le tua sili. O lo tātou whaola o Yesu Keriso lea. Leana fua ina mai e ala I le lofa tu no le tua. Leo wa whaalia mai tangata lava. Amen. Mi ia le tua. Leo wa fua ina mai moi tātou. E tongi o la I ai tātou. Ai le soli tu la fono lava. Ma ia wha mamaina mai e ia e whai mona. Ale upu la tuspa ia a. Amen. Ni ia le li. Ni ia le tua. O io le tongi ola. Amen. Hallelujah. Tongi ola ina I tātou mai a tātou soli tu la fono. Mai a tātou wa mio leanga malava. Ina ia wha mamaina I tātou e ia e whai mona. Lono wingo tātou tangata no ese. Au mai le tongi ola e ala I le lofa tu no le tua. Ina ia wha mamaina I oe ma. E whai ma tangata anuku o le ma lo le tua.
o lona lava no anga ye tonina e ma ele ngai ngaluenga lelei. Hallelujah. Melea aua e te aua nei whaseina i tātou wai leo ngā luenga ne i mita se tasi ngā luenga. Hallelujah. Aia tātou ma ele ngā ia tātou whamamaina i tātou e whai mona i ele tua. O leua, o lena fo ina mai o ia e ia mo i tātou. Ele o se tongiola na au mai seisi mea. O le tongiola na au mai ele tua sili. Ale iei lunga ina ale i tātou key verse. O whātali atu le whātua tuanga e manui ai. O le whaalia mai leo le pupula o le tua sili. O lo tātou whaola o Yesu ke riso lea. O lena na fo ina mai o ia e ia mo i tātou e tongi o la i tātou ai le soli tu la fono umalawa ma le amio le ama ma ia whaama maina mai e ia e whai mona a wale manino le upo ale tu. Praise the Lord. O lona lavanu e ma ele ngai ngaluenga le lei li ia le tua. Amen. O tatou manaina o Manava o Galuega ni vai ngole fiafi. Mai la ia o le upo ale tua. A o oe tito. Ia e tautala atu ia mea maapoapo i atu. Maa o i atu ma le pule umalava. Aua nei inosia oe e se tasi. Amene. O le fatu na o le tua. Fai tātou ma ave fe au o le tala le lei o lona malo. Ona o le alofa tu noa le tua. Lea wa ia fua ina mai ai. Le tongi yola, le ola tanga mo i tātou. Ina nei whaamama ina i tātou. Ina ia fai tātou mona nu. Ina ia fai tātou mona ieleli. Whamanu ia le tua ia te oisa mua le tunu pele i le neiva enga o le fiafi o le tātou Manai na o le Manava o Galuega. Ia o le tātou porkalame e whai ufo i leo le neia fiafi o le ale aise tātou lao ai o le tupu. Ia ona fo i o nisi o tuatongia le maalufia o lo whiangai ai le sunga i le whawhiangai ngā malanga soa tau ai tāla soifua i le alofa ma le anga le leo le tua lafo i ve yaso momoa tai atu ai le tua lo to soifua maso mato nei ola tātou whelo i ai le alofa ma le anga le leo le li whaftai tele i le ainga o keriso le au paia ma le au whaatua tua le mafuta ino o tātou kokalame neiva enga o le fiafi alofa tele mo tau whamanuia le tua i lo mafuta mai whamanuia fo i le tua i whainga malolonga le leipo ono Yesu. Amene, ma amene, ma amene. Tina pantuanga, molongola falenganga, e fa amalo si ai lo uso, ilang malanga. Fire umaso utala ya tulona suafa a ofo imai ole a mai yetea ufa amanu yanga ai pizza I wala vealo ubai ile malo si ole masala talk about take me for imai ile fa ala tanga fa amaro ni ole tu ala fa amanga la tanga sala talk about take me for imai ile fa ala tanga fa amaro ni ole tu ala fa amanga la tanga sala.
ia wa mi ole anga o te tau tino atu o le atua lava na te le whaelonga tangata ai alofa o ia le ua salamo moni e nanga salamone loa ma le whaatua na te le toe mana tua lava. Talk about teine fuki mai i le whaangatanga whaamaoni o le atua lava whaamanga la tanga sala. Talk about teine fuki mai i le whaangatanga whaamaoni o le atua lava whaamanga la tanga sala. Wa inosia o e tangatale nei lalangi awa te manatu wale ai se tasi mawai so lave ai o te tausino atu male whaamaoni ua nao Yesu le tali. Talk about teine fo mai i le whaalatanga whaamaoni o le atua lava whaamanga no tanga sala. Talk about teine fo mai i le whaalatanga whaamaoni o le atua lava whaamanga no tanga sala. Talk about teine fo mai i le whaalatanga whaamaoni o le atua lava whaamanga no tanga sala. Talk about teine fo mai i le whaalatanga whaamaoni o le atua lava whaamanga no tanga sala. Hey sis, where are you going? Oh, I'm just heading out to find a place to send money to my uncle in Samoa. Oh, why waste time and petrol? You can use UP Group Money. You can send money to Samoa and it's really fast. Really? Yeah. Can I sign up online? Yeah, it's really simple. Sweet, I'll do it now. Okay, bye. Bye. Sending money to your loved ones in Samoa has never been easier with the UP Group Money Transfer. Our service allows you to transfer money quickly and securely from the comfort of your home or anywhere in New Zealand. Your family and friends can conveniently pick up the money from over 40 villages across the Polo and 𝚟𝚒𝚍𝚎. No matter where they are, we've got you covered. Our user-friendly online platform makes sending money a breeze. Just visit www.upgroupmoney.com. Sign up and start sending money in minutes. We're here to help. If you have any questions or need assistance with signing up or sending money, please don't hesitate to contact our friendly support team at 09558 2896 or 0800 877 328, or visit us in the office at 6/22 Station Road, Otahuhu, Auckland 1062. Experience the ease and reliability of UP Group Money Transfer today. Your family and friends in Samoa are just a few clicks away from receiving your support. Visit www.upgroupmoney.com now to get started.